Muri iki cyumweru turavuga ku ndwara ya Autisme. Umusesenguzi mu bijyanye n'imyitwarire ya muntu w'umunyagana Beatrice arasabonura ibibazo bituruka kuri Autisme muri Afurika n'icyakorwa. Umwangavu wo muri Mozambique ufite indwara ya Autisme asanga ari ibisanzwe kuba atameze nk'abandi. Ikindi, ubushita bukomoka ku nkende burimo gukwirakwira ku isi. Iyi ndwara ni indwara ki? Uburwayi buhagaze gute? Izo nizo nkuru twibandaho mu kiganiro Bungabunga ubuzima mutegurirwa n'ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije ndi Eugenia Mukankusi mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga ubuzima. Abantu bafite indwara ya Autisme bagira imyitwarire idasanzwe, bagira ibibazo mu mibanire yabo n'abandi mu bijyanye no kuvugana, kurebana n'abandi mu maso, cyakora ubu burwayi butandukanye ku bantu no ku byo bakeneye. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko ubu burwayi bwa Autisme bufata umwana umwe mu bana 100 hirya no hino ku isi. Mu gihe bamwe mu bafite Autisme bashobora kwibeshaho, abandi bafite ubumuga bukomeye baviramo ubumuga kandi bagakenera kwitabwaho n'imiryango ndetse n'impuguke igihe kirekire. Ibimenyetso bya Autisme bishobora kuboneka umwana akiri muto cyane, ariko akenshi bikunze kumenyekana bitinze. Muri Afurika abantu benshi bahura n'ibibazo aho baba kubera Autisme. Rimwe na rimwe n'ababyeyi bwabo birabagora kwakira uburwayi bw'abana babo. Mu Rwanda mugenzi wacu Jean Baptiste Mico Myiza yasuye ikigo gifite ishuri rifasha abana bafite Autisme n'imiryango yabo adutegurira iyi nkuru. Umubare w'abana babana na Autisme muri Afurika ntabwo uzwi. Abahanga mu buvuzi bavuga ko ubu burwayi busuzumwa gake kubera kutabugiraho amakuru ndetse n'imyumvire mibi ishingiye ku muco. Les enfants ici, ils bénéficient de l'éducation. Mais abana bafise Autisme bashoboye kwiga. Hano tubafasha gukora buri kimwe tutabaciraho iteka. Mu by'ukuri dusobanukiwe imyitwarire yabo. Niryo tandukaniro no ku yandi mashuri aho ntawe ubumva. Hano barakina ariko mu mashuri asanzwe iyo bagerageje gukina n'abandi barasekwa bagahezwa n'ibindi. Icyo bakeneye ni ukubaho bashyigikiwe kubera ko bakeneye kwitabwaho byihariye ngo babashe kwiga. Ni iby'ingenzi ko biga ntawe ubaciraho iteka. Abarimu bavuga ko abana babana na Autisme baba bagomba kujyanwa ku mashuri yihariye bakiri bato ku myaka 3 kugira ngo babashe kubona ibyo bakeneye mu burezi. Ngabo y'Imanzi avuga ko abanyeshuri hano babasha gukura mu bijyanye n'uburezi, gusabana n'abandi yewe no mu bijyanye n'umuziki. Nagira inama ababyeyi kuzana abana babo hano vuba bishoboka bakiri batoya bakimara kwabonaho bimwe mu bimenyetso bya Autisme hakiri kare rwose ku myaka 3. Iyo umwana aje hano mu kigo akiri mutoya biratworohera kumwitaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko kuvura abafite ubu burwayi hifashishijwe umuziki bitanga umusaruro mwinshi. Mu bindi bintu ibyo bifasha harimo kubasha kugaragaza ibyiyumvo, kuzamura ubushobozi bwo kuvugana n'abandi mu magambo ndetse no kongerera ubushobozi imikaya bituma ingingo z'umubiri zikora neza. Before my child come here, he was not able to communicate, even to write. Imbere y'uko umwana wanjye aza hano ntiyabashaga kuvuga cyangwa kwandika n'ibindi. Nyuma yo kumuzana kubera ko afite uburwayi yihariye kandi bakaba bazi kwita ku bana bafite Autisme, imyitwarire ye yarahindutse. Abasha gukurikiza amabwiriza kandi azi kubara no kwandika. Ashobora rwose kwandika kuva kuri 1 kugera kuri 20. Hano kandi abanyeshuri ntibigishwa n'abarimu gusa, nabo ubwabo bigiranaho. Beatrice ni umusesenguzi mu bijyanye n'indwara ya Autisme uyobora ibikorwa by'ubuvuzi n'imyitwarire mpuzamahanga mu kigo Autisme Compassion Africa kiri muri Ghana. Aratubwira ibijyanye n'ubu burwayi bwa Autisme n'igikwiye gukorwa. We have some early signs of autism. So it's like a neurotypical kid by 6 months, the child should be kind of... Bimwe mu bimenyetso bya Autisme bigaragara kare. Umwana udafite Autisme ku mezi 6 abashobora kurebana n'abandi mu maso,
akabasha kwigana ibyo ababyeyi bakora. Umwana ufite autisme kuri icyo kigero ashobora kutabasha kurebana mu maso n'ababyeyi cyangwa kubitaba. Ndetse ku kigero aho umwana abasha kuganira n'ababyeyi avuga, ufite autisme ashobora kutabibasha, yewe hari n'abo kuvuga byanga burundu. Rimwe na rimwe ushobora gusanga batabasha kwita ku bintu cyangwa bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi budasanzwe nko kurya inzara no kwiruma iminwa. Dufite impuguke, abantu bazobereye mu bijyanye na autisme kandi bashobora gusuzuma abantu bafite autisme, ariko ni bake. Nk'urugero, hano dufite ibitaro bya kaminuza bifite umuganga umwe waminuje mu gusuzuma abana barwaye autisme, niwe muntu wenyine uboneka hano, kandi no mu tundi turere nta babizobereyemo bahagije bahari. Abana bafite autisme ni nkatwe, ariko akenshi barahezwa, yewe hari n'ubwo ababyeyi bagira impungenge zo kohereza abana babo ku ishuri kuko bafite ubwoba ko babita amazina abasesereza. Duherutse kubona ikibazo cy'umwana w'imyaka 2 yashyinguwe ari muzima kubera ko afite uburwayi bwa autisme akeneye kwitabwaho bidasanzwe. Ababyeyi batekereje ko ari inzoka cyangwa umwana wo ku mugezi. Ku bw'amahirwe yaje gutabarwa. Nyuma y'ibi, twebwe umuryango nyafurika wita ku bafite autisme twahise twiha inshingano yo kujya mu giturage aho byabereye, tuganiriza abahatuye urugo ku rundi, tubaganiriza kuri autisme. Umuryango wacu ACA dufite serivisi z'ako kanya zirimo gusesengura imyitwarire y'abana bafite uburwayi bwa autisme no kubasuzuma, ndetse tugafasha imiryango yabo. Dufasha abana ku bijyanye n'ubumenyi mu gutumanaho ndetse n'ibindi, ku buryo bo ubwabo bashobora kwikorera iby'ibanze kandi bikaborohera mu mibanire n'abandi. Turimo gukora ubukangurambaga binyuze mu matangazo rusange ducisha mu buryo bwa videwo ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo, kandi mu rurimi rukoreshwa cyane hano ku buryo abaturage babyumva. Tunahugura ibigo by'amashuri aho tujya tukaganiriza abarimu ku burwayi bwa autisme ndetse n'uko bakwita kuri bene abo bana. Buri wese, buri mwana akeneye uburezi bwiza, kandi icyubahiro kuri buri mwana ni ingenzi cyane. Seriseyumu ni umubyeyi ufite umuhungu urwaye autisme. Biturutse ku bushobozi bwihariye bw'umwana we n'ibyo akeneye, yafashe icyemezo cyo guhindura ibibazo byemo amahirwe yo kumwiyegereza. Ni nako atuma abandi bagira imbaraga. Byagenze bite rero? We needed to build a program, a rich program for him. As I said earlier, out of the box means he comes, the diagnosis comes with a language disorder. So his program, educational program that I designed. Twari dukeneye kubaka porogaramu ikungahaye nziza rwose, bivuze ko isuzuma rijyana n'ikibazo cy'ururimi. Rero gahunda yo kwiga nakoze ni gahunda ishingiye ku rurimi. Muri iyo gahunda twagombaga gushyiramo ibice byinshi byamufashije kugera ku rwego bagezeho. Icya mbere arasoma, icya kabiri ni ibijyanye n'ibiryo n'imirire, ibiryo bye byihariye, hanyuma hakaza umuziki kubera ko niwo mbaraga ze, ndetse no gukoresha umubiri mu kugenda. Iyo ikibazo gishingiye ku kutabasha gukoresha ururimi kiri mu bana nk'uyu muhungu wanjye Darius, gucunga umwanya n'igihe biragorana cyane kubyumva. Urugero, ubajije Darius uti mutuye he, yagusubizaga ngo California, kandi aho California hari umujyi munini, umujyi mutoya n'ibindi. Umuntu abasha kubaho ahantu hatatu icyarimwe, icyo ni ikintu tudaha agaciro gakwiye. Rero twari dukeneye kumufasha rwose kumva ibyo byose binyuze muri porogaramu ngiro. Iyo porogaramu yamufashije kugeraho ageze uyu munsi ku myaka ye 18. Yasoje amasomo umwaka ushize mu ishuri rye ryo mu rugo mu mashuri yisumbuye, hanyuma uyu munsi dutegereje ko yinjira mu cyiciro cy'abakuru. Kuri we ibyo bizaba gukora icyo akunda kurusha ibindi, kandi icyo kibihebuje ni umuziki. Afite rwose ukwibuka kudasanzwe. Habaho abantu bakunda kwibuka ibijyanye n'amafoto n'amashusho, we yibuka cyane ibijyanye n'ijwi. Uburyo yibukamo ijwi ntibusanzwe. Tugendera rero ko afite intege mu kumwigisha. Iyo dutegura imfashanyigisho, isomo turiho turihindura mu njyana y'indirimbo riba rikubiyemo. Sinzi kuririmba,
ndakeka icyo wacyumvise. Hanyuma we yansabye kuririmbana nawe indirimbo mvugiriza, ubwo rero nabwo ni uburyo bwe bwo kuganira no gusabana n'abandi. Ariko mu bijyanye n'ahari ikibazo, afite imyaka 18 kandi dukeneye ikigo cyamwigisha hashingiwe ku miterere ye yihariye, ku mpano ze zikeneye kwiga, kandi kikabasha kumwigisha hanyuma kikamufasha kugaragaza impano ze kuko afite byinshi byo gusangiza abandi. OMS ivuga ko yabaruye abantu barenga 90 barwaye ubushita bukomoka ku nkende mu bihugu bibarirwa muri 20. Ibyo birimo Ubwongereza, Espagne, Israel, Ubufaransa, Ubusuwisi, Amerika na Australia. Ubushita bukomoka ku nkende buva ku bwandu bwa virusi izwi nka monkeypox mu Cyongereza cyangwa variole du singe mu Gifaransa. Mu bimenyetso biranga iyi ndwara harimo kugira umuriro, gutengurwa, gusesa uduheri, kuzana ibiheri bivamo amazi mu maso no ku myanya ndangabitsina. Iyi ndwara ishobora gukwirakwira binyuze mu busabane bwa hafi hagati y'abantu biciye mu myenda yabo cyangwa se mu mashuka. Ni indwara ishobora kwica hafi 10% by'abayanduye. Nta buvuzi bwihariye ifite, kandi impuguke zivuga ko abenshi mu barwayi bashobora gukira mu byumweru bike. Urukingo rw'ubushita bukomoka ku nkende rwagaragaje ko rushobora gukumira iyi ndwara. Mu mateka ubushita bw'inkende bwabonetse muri Afurika y'Uburengerazuba no muri Afurika yo hagati, aho iyi ndwara yihishe mu nyamaswa. OMS ivuga ko hashobora kuzaboneka n'abandi bantu banduye mu bihugu itaragaragaramo. Muganga Ameshi Adarja ari mu kigo cya kaminuza Johns Hopkins University cyita ku buzima, aratubwira ibindi. I do suspect we're going to see more cases in Canada and the United States. Nkeka ko tugiye kubona ubwiyongere bw'ubwandu muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibyo biraterwa nuko iki cyorezo cy'ibihara bikomoka ku nguge gisa nk'ikidasanzwe. Ntabwo ari ibintu wahuza no kuba umuntu yakoze ku nyamaswa yanduye iyo virusi, ahubwo ni indwara irimo gukwirakwira binyuze mu mibanire. Kandi rero kubera ko idafite bimwe mu biranga ihuriyeho n'ibyorezo byabanje, twe dushobora kudatahura ubwandu, ubwo bwandu budatahuwe bukaba uburyo bwo kurushaho kuyikwirakwiza. Umwarimu w'umushakashatsi kuri kaminuza ya Texas Austin yakoze robo yitwa Nano ishobora kuzifashishwa mu kuvura kanseri no gusukura ibiyaga. Dena Metro yamusuye muri laboratoire ye. Yes, some can be at the near Yuebing Zhang we n'itsinda rye barimo baragerageza gukora uturobo dutoya ku buryo turutwa n'umutwe w'ikaramu tuzajya dushyirwa mu mubiri w'umuntu tukabasha kuvura ibibyimba byo mu mubiri bivamo kanseri. Hopefully one day twizera ko umunsi umwe zizabasha gushyirwa mu mubiri wacu zikaba zabaga cyangwa se zikagaragaza hari ibyo bibyimba ku buryo byatubera ubuvuzi budasaba gupfumura uruhu. Ibi bishobora kumvikana nk'amakabya nkuru, ariko abahanga ku isi yose barimo gukora ibishoboka ngo bihinduke impamo. Utu turobo twinjizwa mu mubiri binyuze mu kudutera mu nshinge cyangwa se kutumira. Iyo twahawe intego nko gushaka ikibyimba, Zeng avuga ko duhanahana amakuru hagati yatwo tugakorera hamwe ngo tugere kuri iyo ntego. Zeng avuga ko intego ye ko utu turobo dutoya nk'uko atwita ariko twiga gukorera hamwe cyane rwose nk'itsinda ry'amafi y'ubwoko bumwe mu nyanja. How can we make a lot? Turashaka uburyo twafasha utu turobo twinshi tw'ubwoko butandukanye gutangira kugirana ubwumvane ku buryo dukora itsinda rihuje imyumvire ihurijwe hamwe. Yegeranije utu turobo n'imodoka zifite aho zijya ariko zigomba kumenya amategeko y'umuhanda n'ibyago byawo. Ni ukugerageza kwirinda kugongana na gahunda y'ubwirinzi bw'umubiri. Hanyuma kandi imimaro y'ahazaza h'uturobo duto ntizagarukira gusa ku mubiri w'umuntu. Zeng avuga ko dushobora igihe kimwe kuzoherezwa mu kiyaga kuzengurukamo dusukuramo imyanda ihumanya. Kutugerageza mu mibiri y'abantu biteganijwe gutangira mu myaka mike iri imbere. Birashoboka ko nta gihe kirekire gisigaye ngo uturobo dutangire gukora umurimo wo kubaga tubikoreye imbere mu mubiri. Amakuru agezweho kuri virusi ya corona mwayasanga ku ijwi ry'Amerika kuri wa3.radiyoyacu.com. Naha dusoreje ikiganiro Bungabunga ubuzima uyu munsi, naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu uba ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.